fidie no funuma afi wura MCR ho a Kenazuka ene ne dom no wo mo to ama ne se ya na obi nso ene David Nika e kire wo magye ama TV so fo na fa edin no ensesan e japia apam dada no pei yenye bre na ensempa no yemfa emu nkire mu nyina ma na emom kai se na baba so na botete wotwa asuduru asuja Sompa kunafo akyade no de nti a wubu fa so na obre a wobre sika ntena wo nsam nyina no wunyanya ye ne bi ma de emra na nyame wonhwe wo afuom na mfa so emra so bi 0598 995 802 ubetime de afa ho na momomo enema adwuma so sa na 21st clinic the sciatica expert enso wo musa yade bia wo mukan ho anopai yenye bre na ensem de ntutu ne sre ene abasa emfama me do hyase efri court na Accra High Court no wakasa na ansa na no secondary High Court ne ka asembi ni nyina ye se emanfi central de wagina e wukini yedi mu se wo monto aba ma no won komra hye badwafie wo ba pa Joanna Jan Kujo ewie ye no wo mo de tabo kase bi to no so se wontumi nye campaign na wonfa ne bibia nho na enne yekoda ma ade akinye no secondary High Court no se sa tabo no wapaja e de afiri no so sei ne ho so nsa abrobe wotumi kɔ ekokoye ne bibia enam saye so mo ba panso akasa e de akere ne chitaafo se akye emui esena bebuo nyina de bra akai no wo mo nkopa ahoden so na ne nsempa efiri kine yemu ba 24 hour common no me na afoforo eka ho no wo mfa nkomate mamufo no ma worom ntiase ye ne wo hu de ntia e wo so woto aba no e ma Joanna na Kujo na fe yede ma Ewura John Dramani Mahama e wo amanfi ene na afa. So happy. First of all, I have to thank God for everything that has happened today, especially also my new lawyers who came in to rescue me, because we've been going back and forth and everything, but this new lawyer stepped in to make sure that everything has gone well. And then we all know that sometimes people that your fathers or mothers were assigned to you, some of these people are the same people behind everything. So the things that we've been through, I cannot go into details, but what I can say that I thank God and all the NDC members. Mami Joanna Jan Kujo, ya Memphis Central on the General Watch in Yedimu, and I say one more paja, tabu a dano suano, was in a near jeer, wada wanoma, a nimemran would dinner cheat, say, lawyer a Jody Tamakulu, ne wanoma a cahono. Now, Mammy Fongra, Emrasha Bajafia, baby, a mammy pre, say, wabakwa kure. A horn as they say, a poaching be, a trinity, a wafaho, a jina don kumani don kese, woman who dear, say, any dear, speakers who are butun kunya nine. And I'm sorry so much in here for say woman e don kase no enti na no kura wo mo kwa asetena na I'm sorry so ma wo sono ma no wo ma makura na kampese wo mo ne chini ya ba betwetwe na eno na wo sono ma de wo da wo ma no a ye beka se wo mo na na ye dom kase asese speakers wo butu nkonwa ne bia ma wo ma be yeketo ano Ewura Afenyo Markins Alexander efutumra se badwane kasa se e kama ye se speaker wo nya jetina konwa no mu a anka wo no a wo ye se wo ye chiame hene na wuti obia no wayesa akoko bata no nyesa no woyo e kama se wakwa kogina fa na eduba bi nso no wahye na henche ayese woyo hempom bi eduba bi kura wache na amerado na eba ne seya e madwuma wose wono ye e de som otiase mai Ghana no entimi nkoyie na Ewura Afenyo Markins ne kire musa. He met us on Tuesday the 22nd of October at a pre-sitting meeting. And at the pre-sitting meeting, I told Mr. Speaker that, well, you are saying you have received the court process and that you have not declared the NDC the majority. Now that they are sitting on our seat, what are you going to do, Mr. Speaker? Mr. Speaker told me that that is the responsibility of the clerk. He later repeated the same thing to the Council of State and the Peace Council. The clerk to Parliament made sure that he had arranged our seat, the majority caucus, our seat, at where we are supposed to sit, the right of Mr. Speaker. Place our name tags there. The NDC came to remove them. Mr. Speaker was aware of this. He watched and continued with the proceedings, where I think Mr. Speaker failed the nation and failed our democracy. And I do so with utmost respect. Some of the NDC guys are trying to suggest that expressing my view on his conduct amount to disrespect. Let me say it clear that
I will be the last person. I repeat, I, Kwamena Afenyo Markin, will be the last person to disrespect Mr. Speaker. But Mr. Speaker should not think that he's a king. He's an emperor. He's not an emperor. He's a democrat. Therefore, he shouldn't be too sensitive. Was a do when you're hene when number 3. Na the number 3 no. Was a uti ubia na my Ghana economy. So what he said, he has failed the nation. It was a worry or mine. Worry a democrat. And what is na yura afenyo markings. If we tumra shebejani and ne benayin so where the kwabena waboso e de chire no. Na yenwuram ewechini yafa. Unum zaman peninda da John Dramani Mahama and trouble no oguso bwa se Ghana banyo obesa afuru bio no. Wadura santimantemu. Na nenkase mu bra wone empenimfo te sa asofo no mudi ehia wo mudi di nkomo no obeche se no kwasem na ade bi ha no e wo Ghana mampen na danko akufu ado ho wono a wonim mra pa no wa be mra mu na wajeja ma wo mototo mra asesa no ya na ha no pa na sanko no na tie konwa so a anka de ekoso wo mra hye badwafie enko nkoduru Supreme Court o sanse ho de nya ko wie pe ene se ajeje mpenimfo ntena se na adane mra na yebo odin hye mra due sa na yebo tu nso a onsu due bi nanka wei wo be frɛ wo mo donkuma ne donkese ni nyina wa frɛ council of state aka ho na wo mo atoto wo mo ho ano edidi nkomo na afi watwa ba ede ahwe ano den so nam se mampani wo nhunu boto ano mfa kura nhye mu nti ene wagya ma we nyina ekoso yi Parliament, the Supreme Court, and Tawantawa Abba, there's two institutions of state, HSA, Parliament and the Supreme Court, judiciary in the Parliament. Obia, everyone Juma Oye. So I'm saying there's been a contest and friction between the two. Now, maybe doing say, we can solve it politically. The solution is not legal. If it's a Supreme Court did to me my decision, in our Parliament, so I can say, you so a separate arm of government. The way Uncle has a political solution. Meaning that opinion for and opinion some. Mampenin da John Dramani Mahama and artist say worker says santimantemu no wode sanse bi nyina tu dwabra wone ye papa masofo edi ahia na ne se wonam santimantemu no ne titina ni wonso onam nafa na wode nsem bi atodwa se na no wokoka asem bi fa free SHS ho ewie ye no wo manya daje pa chi asem na woka ye no na wo motutu ne sere ne abasa pempande foforo kura san ahyehim e kire se wormo ba pe se chiniye womodo wonsa beka free SHS egunu kura nom ne ho ade no wose no kura bi anim na de ne wopeso wo kire ne se free SHS no sabio wo munua ne kura wo mudie no ya asem bi wo mutimi digale sokin sanopa awia no wo modiga beans anwumre na wo mo asan adigale to nya che se adua ne kro na wo mutimi di to aso be na wotwe ni nyina ye se wo munua ne sem nye enti wo mo se kine ye ba double track no na wo ka se wo be yi afiri ho ama sukuu no wo bia akone de ame na enu achi nso eba wo munua ne sem a wo mo mfa nkɔhye party aparachiki bia ansa ne mom headmaster for na na wo mbehwe so secondary school ya wajene contractor ya wa contractor ya wa contractor ya wa gari contractor ya wadi ndozi ba wa fama echa se mwarado na mungu na kasku osoriano ma rice water abia mucho anyumera jolo na mungu abuja fo se wo maka wo akabe ya paraisi se die odi gari eba ano medical eba ya soriano ba gari foto awiani asoku gari anyumrani abubo gari baku omaka wo be omusi eno general chairman Yura Johnson asiedu nkatia general mosquito chinia manyoko ni titinani na atese na wo kasei efe mamemfo nwura bono eba district road improvement program efra se drip enye se yebo obi nso ya asabia na mom yakwan ahodo a yewo ewo ye mpotamu a
sebi atutu awiewie sa amoako ne adu no kaya abande abasa yebetumi de akorakora siesie ansa na mpo wombeka ne dikadika ko tade a wono maka no na bono afa ho yewura Theophilus Asamoah won na ye coordinator eda drip edwumako ya no wode etudwa se no kwasem ne bono mantamu se yeso tankwadu an wayi ne mirika aban ya ye bi papa bosom mienu pe ya drip machines ne baaye no wono mo nyeye akwan brofo kwansini be sa hanu ne dunso de woma ye ho adwuma masunwa no west sei obetinde den sense ne bo a kire se womo nya somfa so pa. This is a launch the drip program. I think we are in the second month in na Sompa the Bono regional. Babuno regional. I think for now we are with full complement of equipment I the akwanya ewaha. So Oba Sunyani West, Oko Sunyani Municipal, Brekum, Jenny which is Brekum West, Sompa German North, German South. We are second figure. Apanya said you didn't figure so far the last time I checked we've been able to cover about 217 kilometers in the region. Yewura Theophilus Asamoah no wono ene coordinator edema drip machines ya abai bono mantamu wo chese nyesa abakwawo wo san wo diesel pa pempem ankoma pempem ho amampani adika ma wo musika de ato a enye sese na ebesa wo de beye adwuma pa ma obi enya eso emfaso na Ghana Medical Association president da wo ma no Dr. Frank Serebo na wo kasa asem bi koso pa na sebi se ufie okoye wo hote se dankwanta senti ufie na wantimi anwo ne yi a ene yetu din foforo na nema bi koso wo ma adwuma num ya amanfo nsem wo mkeka no wa bonche no sebi enye fe nye de ni nyina ne se adwuma na wo moyo se aya sabia adwuma no ebinom wo ho asabio wo mo fa nubone ebinom nso kura akwapiase wo mo twa bi pa ewi a wanom bi awie ni wo kitapaso bredi ene se kan gira kwabra ne so wo ye no operation wo be be wie ne wi be firi bo nso wo ja paso kura mu na eho ade a ebi nso wo ho a ene enubone se ne wo fa tramo anasa den wo gina ho kura no wo da na wo kyese sa ne ma we nyina no enye kasapa enye nepa se bia wase yebudin kura edifa wo madwuma no ho isan se wo adwuma ne de your health their concern just wo pomuden ene ye wo mo dadwene nanso se wo beda branka yese wo hwe ya afo ne wontimi de wo de afutue ema wo mo se yebo odin ne yetu mra enye saa na yebo hyenso enye na mom se de wo adwuma ne te no wo mamudie emrem. Is professionalism in the health sector threatening? Is there so much focus on greed and selfishness? Recently, the junior doctors are holding various forum or fora, and they are indicating that we are bullying them. Is it true? But at least all of us can attest to the escalation of lateness to duty, absenteeism, poor documentation, and also not dedicating enough time to our employers. People walk into the hospital at 9, by 12, they are walking out. You ask them, they say they are done. And yet they expect to be paid for working 8 hours at least in a day. We have some health personnel who are involved in alcoholism, drug misuse, and abuse, which affect the quality of their lives. There has been in extreme circumstances reported cases of sexual harassment perpetrated by health workers. And yesterday, the Medical and Dental Council Registrar, Dr. Divine Bayubala, told us that there are a lot of pending cases of sexual harassment even before the council. There have been several legal suits against health facilities. No, Dr. Frank Serebo, ya wono na ye president da Ghana Medical Association nano na ate se na wo kasa de afutu ema na dwumayefo se ebinom kura wo mu ni breso wo babe de oho waye late no enche ne wo pese wo sanso kura epon na ebinom nso wibi na eho ade a ode eho afutu aba na yewura na agene mboaten dodo na abone mra na nse jataba wakasa United Front Party wona etua kuya no ene wo se ewom se wo mu nyina presenka yento abama wo mema mpanimfo de nanso eduba bi na ahyehye wo niema na ahwe na obi die mu edu utime gye no kraa bi na wo de boa na de ntia wo kan we ne se wakari wonu ma agina se yento won so aba ni nyina wo madwe mpo won botae a wo mo de nam wo hu se sono de na mu edu pa na se Ghana ye nyina abo aboso ta akira ebeboa ma oman asesa bre ye ni akire na wo ka se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia adwempo eso no se Ghana fu enya na wo de aba be ye adwuma ma yen a se tie bia abrofo no wanhwe yi won beba ye hescation safre mo a mwatimi aba na ne ayesre
yes, let me say, United Front Party, and a declaration, Dr. Mahmoud Baumia, NPP. Nia yesterday, Asantemai said, NDC as a party, Oma take Asantemai for granted. Omo person omo de Asantemai edane twene soafo. Na du asadia na omo yes nchen. Emre bi eduye na ye nananom mo sorry nansi ya omo ya omo primary for presidential. Ana ye nananom ye press conference e de adesrede eto omampanyi Don Mohammed nim se onwa na yenyi running mate efi Asantemai mu. Ano ye NDC for the man Asantemai ni say NDC enya Asantemai council. Na so enya Asantemai council dia edu samo pepa wa no maba ha. Eti mi same maima se ni kwesa Asante so NDC so. Empuntunjuma kesi ana na do danko ekufo ado. Eye ya hwe ni ye ni enyam fonso na omo ba omo ento aso. Ebema Asantemai beti akwa echiri. Inti yesre empuntu na ekoso no e wasi etimi to aso na yekọ yenim na yediko dru bebe wasi edidu. Nana ejenim Boatin Jataba United Front Party eno wase wo maka won ho abom na front no de wo mo pene se wo so no ni fronto esanse wo no ena adwuna Asantemai ho na mom kyiniye mo bia se santini enhwe kyiniye ni esanse running mate kura wo mo mfamfiri ha no empoatwa ena wo no mo etwae anopai Sompa kunafo akyede no wonua waye yede maaya keka ho na ma de enuru pakese so wo santimantamu a Sompa kumase no hotel nhwe ni mo pe DC house ho ana DC house no wafro na do de ekọ na ayefe se yemo anwa bibia ede che yeyie ntoma de etena se che saa na sika momo obetime de afa 0598 559802 0598559802 say yebono mantemu ana hafo na wonso a eno ye Sompa sunwane 9 market ho a alaji face anu maboboa no na wode ekọ eno so won beje ne fefefe eno achi wo bono east a ana atifi mantemu na wotete aba faade akọ Sompa nkransa commercial bank abrosan no ne soro pe eno so kọ a won beje ama ayefe na nyame afaso ahirawo bra kunani edidie na eka enyise ne nyanka no na wonso wakwaba mu na etre anope yade bitete ho a entenatena se ya mfa enkonse do okwa nyambe bisaw 21st clinic wa no aduro sciatica expert abrofo kura anim World Health Organization antimi ansa nanso 21st ne timi sasa yade nti de etwa ntomasi yankoko kobo sompo achi na yakohwe abrofo nyina sciatica yare yade bi ehhehye ho no ka ho na fa ko 21st wo Ghana hadi ankrabata no eburu dunum ba bia ya hyeta 0540311311 wonma wo kumase nyina hwe overseas wonfa woni nkyere ho afa radio nkyɛn ho manager dan ne dom ho tachima GM Bank dandadanum sunwa akwan so na nkransa Victory Presby Bank ne hwe animu brekuma ya amangwase de bi so go so ene ba bia wonsa kan ya no pai wom ne beka ye ho a yede no nsi abremu kase ebo no esomo Yero Asante Ebo Benedict ene se mukuku America jando ne chinchima afidie no funuma e ma ate yenka wa chirichiri ene abenche mu sabire die wo manhene ye odibu ache maache e wo Sompa TV so saa na akọ bono ene na afa Sompa sunwana nkwanta bisa ogina nkwanta no so bisa nkwanta no dendenden o wa hina champion so aka na ho e wo Sompa nkransa won mo mawiase nyina ache anopai je odie so apam dada ne medimba bia obia ye mo ache e mo akwaba